लंदन दगी लाकपा पैसेंजर कुन कोविड-19 पॉजिटिव ओइरे अनौबा वायरस ला थिजिल्ली। यूनाइटेड किंगडम यूके दा यामना साथीबा अमसुंग संदोकनबा मखलगी लाइचत संदोरकले हाइना लाउथोखरबा मतुंगदा लंदन दगी पाइरपका फ्लाइट ता तोंगलकपा पैसेंजर कुन पॉजिटिव ओइबा थेंगनबगा लोइनना मखोइदा लैरिबा वायरस अदु अनौबा वायरस ओइब्रा हाइबदु येंगनबगिदमक मखा ताना टेस्ट तौनबगिदमकता थाखरे। मखोइगा नकनना लैमिन्नरंबा सिंगथीदुना टेस्ट तौनबा थबक पाइखटपा हौखरे। पॉजिटिव ओइरिबा सिंगदुगी मनुंगदा तरुकना दिल्लीदा थुंगलरबनी। कोलकातादा अनि, तमिलनाडुदा अमा, पंजाबदा तरेट अमसुंग गुजरातदा पैसेंजर मरी पॉजिटिव ओइखी। पैसेंजर सिंग अदु साथीबा कोविड-19 की अनौबा स्ट्रेन अदु ओइबरा हाइबदु येंगसिन्नबगिदमकता टेस्ट तौनबगिदमकता लैबोरेटरीदा थाखरे हाइना गवर्नमेंट की मकोक थोंगबा ऑफिशियलना फोंदोखरे। जेनेस्ट्रिंग डायग्नोस्टिक सेंटर की फाउंडर डॉक्टर गौरी अग्रवाल ना हाइकी सेंटर असिना दिल्ली एयरपोर्ट कोविड-19 टेस्टिंग तौबगी थबक असि चथरी। पॉजिटिव ओइबा केस थेंगखरम मतुंगदा सेंटर असिना मखाताना मी चामरोम टेस्ट तौखरे। अदुबु पॉजिटिव ओइबा मता थेंगनद्री मखाताना दिल्लीदा लंदन तगी फ्लाइट अनि थुंगलरगदबा वाली। फ्लाइट अनि असिदा तोंगलकपा मी सिंग मखाताना टेस्ट तौगनी। मरकसिदा पैसेंजर सिंग असिदा पॉजिटिव ओइरिबा कोविड-19 की वायरस असि अनौबा मखल की वायरस ला हाइबदु सब चाना कंफर्म तौब ngamdri हाइना यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री की ऑफिशियल सिंगना फोंगदोकली। नाकलमरोंदा तमिलनाडु, वेस्ट बेंगल, यूपी, पंजाब, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ अमसुंग केरलादा यूके अमसुंग यूरोपियन कंट्री सिंगदगी हौखिबा नुमित तरानी सिदा लाखिबा मी मसिंग थीबा हौखरे। इंडिया गवर्नमेंट ngarang लाउथोखिबा मतुंगिनादी यूके दा अनौबा कोरोना वायरस स्ट्रेन अमा संदोरकले हाइबदगी डिसेंबर 12 दगी डिसेंबर 13 फाउबा यूनाइटेड किंगडम दगी लाकदबा फ्लाइट सिंग कैंसल तौरे हाइना लाउथोखिबनी। इंडिया गवर्नमेंट की ऑर्डर अदुगी मतुंगिना निंगथौकाबा अमसुंग लेबाकोपो निमित्ता यूके दगी लाकपा पैसेंजर खुदिंगबा कोरोना वायरस टेस्ट सोइदना तौगदबनी। निंगथौकाबा निमित्ती अहिंगदा भारत थुंगलरबा पैसेंजर खुदिंगमकी पॉजिटिव सैंपल सिंग नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल द मखा ताबा टेस्ट तौनबगिदमक्ता थारगनी। अनौबा टेक्नोलॉजी सिनदुना नौना फंगनिबा स्ट्रेन असि पॉजिटिव ओइरिबा मी सिंग असिदा यावब्रा हाइबदु यंगसिनगनी। मदुना वैक्सीनेशन तौबदा करी तौबा याबगे हाइबदु खंगदोकपदा चौबा मतेंग ओइगनी हाइनसु अग्रवालना फोंगदोखी। अदुगा अतोप्पा पाउमना यूके दा थेंगनरिबा अनौबा वायरस स्ट्रेन असि वैक्सीन नागथोकपा ngamgani हाइना बायोएनटेक ना थाजरी। यूनाइटेड किंगडम दा थेंगनरिबा यामना थुना संदोकनबा कोरोना वायरस के अनौबा स्ट्रेन असि जर्मनी की फार्मास्यूटिकल कंपनी बायोएनटेक ना यूनाइटेड स्टेट्स की फाइजर का खुसमनदुना पुथोकपा वैक्सीन नागथोकपा ngamgani हाइना सेना थाजै हाइना ngasi बायोएनटेक की सीईओ उघर साहिनना फोंदोखरे। हौखिबा चैवल असिदा मरुओइना कैपिटल लंदन अमसुंग इंग्लैंड की खा नोंपोक्ता थेंगनखिबा कोविड-19 लाइना थोगलिबा SARS-CoV-2 वायरस की अनौबा स्ट्रेन असि यामना लाइना संदोकनबा मरमना पृथ्वी सिनबा थुंगना नुंगनांगबा पोगली। अदुबु मसिना हेन फिबम सोकना नाहल्ली हाइबगी खुदमदी फंगद्री। हौजिमकी ओइनादि अखोइगी वैक्सीन असिना अनौबा स्ट्रेन असि ngakthokpa ngamgadra हाइबदु सबचाना खंगद्री। अदुबु साइंस लोमदगी येंगबदा वैक्सीन ना थोकनबा इम्यून रेस्पॉन्स अदुना मसिगी अनौबा स्ट्रेन असि सु सोइदना ngakthokpa ngamgani हाइबगी यामना ओइथोकनिंगाइ लई हाइना सीईओ साहिनना न्यूज कॉन्फ्रेंस अमदा फोंदोखी। यूके दा संदोकलिबा स्ट्रेन असिगी प्रोटीन असि हौजिक लैरिबा वायरस स्ट्रेन सिंगा चादा 95 फाउबा मानि। मरमदुना वैक्सीन ना ngakthokpa ngamgani हाइबगी साइंटिफिक थाजबा लई। अदुबु चांगयेंग तौरबा मतुंगदता अखोइना सब चाबदु खंगनी अदुगा डेटा लौनबगिदमक्ता हौजिकतगी पाबदा चैवल अनिरोम चंगनी। अखोइगी वैक्सीन ना मथौ निंगथीना तौगनी हाइबगी थाजबा यामना लई हाइना साहिनना हाइखी। अनौबा स्ट्रेन असिगिदमक्ता वैक्सीन दा खरा सेमदोक सेमजिन तौबा दरकार तारबदी कंपनीना मदु चैवल तरुकी मनुंगदा तौबा ngamgani। अदुबु अहोंगबा पुरकलबा वैक्सीन अदु कापा हौद्रिङैदा रेगुलेटर सिंगना अप्रूव तौबा अमुक दरकार तागनी हाइना सीईओ ना हाइखी। बायोएनटेक अमसुंग फाइजर की वैक्सीन असि सेमदोक सेमजिन तौबगी मथौ तारकलबदी मदुना वैक्सीन कापथोकपगी कैंपेन दा अचौबा चैथेंग ओइगनी हाइरी। अदुगा अतोप्पा पाउमना अनौबा कोविड-19 स्ट्रेन असि यामना हेना सिनिंगाइ ओइबा मानदे। विवेक मूर्ति यूनाइटेड किंगडम दा थेंगनरिबा अंगकपा फंगना संदोकनबा कोविड-19 की अनौबा स्ट्रेन असि हानगी स्ट्रेन असिदगी हेना सिनिंगाइ ओइबा मानदे हाइना यूनाइटेड स्टेट्स की प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बाइडेन की सर्जन जनरल की नोमिनी ओइरिबा इंडियन अमेरिकन विवेक मूर्ति ना फोंदोखरे। वायरस असि यामना हेना लौनगनबा माली अदुबु मसी कानागुंबा अमदा चंगलबा मतुंगदा हेना सिनिंगाइ ओइ हाइबगी खुदमदी फंगदे हाइना मूर्तिना फोंदोखिबा वाफम अमा NBC न्यूज ना कोट तौखी। हौजिक पुथोलिबा कोविड-19 की वैक्सीन सिंग असिसु अनौबा स्ट्रेन असिदा इकान कानरोय हाइबगी खुदम अमत्ता लैते हाइना महांगना हाइखी। अनौबा स्ट्रेन की पाव असि ताबा मतमदा अखोइना युमदा लैबा मतमदा वायरस संदोकपा थिंगनबगिदमक्ता लौखटपा खोंथांगसिंगदा अहोंगबा अमत्ता लैते। मास्क उपा थापना लैनबा अमसुंग खुद तोइना चामथोकपा असि मखा ताना कोविड-19 संदोकपा थिंगनबगी युम्बीसिंग ओइरी।
Panba yabadi hokiba tang tara mapanda British Prime Minister Boris Johnson na anoba strain asi London sinba thungna amasung England gi kha nongpokta yamna thuna sandokle haina lauthoki London da anoba strain asi sada humphuni thoi nongpok England da sada yangkhai mapan amasung kha nongpokta sada nifum doi gi chang da sandokre hairi virus asi control tawba ngambagi wangbada leire haina lauthokre United Kingdom da thokleba thogdo asina maram oiduna leiba kayana UK da flight paiba amadi pairakpa punamak ban tawbagi khongthang lokhatnari aduga top pawmana UK gi anoba strain na vaccine singda akaiba pide WHO COVID-19 laina thogliba SARS-CoV-2 asi ngasi phawbuda mutation kaya tawrabasu United Kingdom da hojik kanna sandokliba anoba strain adu yauna mutation amata hojik puthopagi thabak chathariba therapeutics drug natraga vaccine dagi nathokpa ngamde haina World Health Organization WHO gi expert na phongdokre Geneva da media briefing amada wangang wada WHO gi chief scientist Soumya Swaminathan na influenza virus ka yengnabada novel coronavirus asi yamna tapna mutate tawi haina phongdoki influenza virus ki oinadi mutate tawu matamda masidagi ngakthoknaba vaccine sing chahi khudingi semtok semjin darkar tai haina mahakna haiki hojik phawbuda aikoina virus sida ahongba kaya urabasu mutation amata therapeutics drug natraga puthopagi thabak chathariba vaccine sing asi changdaba tawde masigi virus asida thoklibasi karino haibadu leptana yengsinba darkar oi amasung virus sandokpa thingba amadi yariba makai ke santhana thambada miyeng changlaga thabak chathagadabani haina chief scientist asina haiki virus singsi circulate hena tawriba makai mutation kya thorakpa yabagi phibam sulai maramaduna virus sandokpa thingba haibasi yamna maru oiba wafam amani haina Swaminathan na haiki WHO gi Health Emergency Program gi Executive Director Mike Ryan nasu United Kingdom da khwaidagi anoba strain ama thoraklabasu masina nabagi chang yamna sathi halli haibagi khudam amata leite haina phongdoki aduga top pawmana China gi medium leap rocket ama satellite manga puduna ahan bo ina mai pakna launch tawkhre China gi ahan ba medium leap carrier rocket Long March 8 ngasi ahan bo ina launch tawkhre masida rocket asina satellite manga space ta mai pakna thamkhre haina China gi space agency gi pawmana hai sangyeng gi oina satellite manga pukhiba rocket adu Hainan da leiba Wenchang spacecraft launch site gi thagakhibani satellite manga adu space science remote sensing amasung communication technology gi lamda sangyeng kya tawgani hai meter yankhai ga dasmik ahum sangba amasung take off mass na tan chahum ga yankhai taru oiba long mass nipan suba asi kilometer chatret wangba maphamda sun synchronous orbita yamdrabada tan mari dasmik mangagi payload puba ngami haina China National Space Administration CNSA na phongdoki rocket asina sun synchronous orbita tan ahum dagi mari dasmik manga phawbagi oiba launch capacity gi marak mianba ngamli masina yamna kangani hairi rocket asi China Academic of Launch Vehicle Technology CALT na puthokpani masina China gi makhal makha kya gi launch vehicle singda hena marang kaihangani amasung China gi aerospace ki thabak hena pakthok chawthok pangam hangani haina state na salaiba Xinhua News Agency na report tawki aduga top pawmana Biden amasung mahaki loina bi zil novel coronavirus tagi ngakthokna ba Pfizer BioNTech ki hidak ahanba dose kapkhre United States ki president oina khankraba Joe Biden coronavirus tagi ngakthokna ba hidak ahanba dose ningthokaba numita mahaki home state Delaware da kapkhre mahaki sahi humdrani pan suraba hanagi vice president ta Pfizer BioNTech na puthokpa coronavirus vaccine kapagi thoramadu television da sandoktuna utki hidak sigi kana bachada maudrani pan phangna ba sayol khara kanaraga ani suba dose amu kappa darkar lei Biden kappa loiraba matungda mahaki loina bi Jill Biden kapki Delaware gi network ta leiba Christiana Hospital da hidak kappa loiraba matung amuba marks ama uladuna Biden haiki scientist sing amasung masibu semba miam mangjil thana thabak tawba mioi sing tasengna clinic and work tawkhiba mioi sing angakpani Nakhoi pumba thabak kaya yamna sili amasung singtha ningai oi haibadu hospital pumba da sangduna aikhoi ni yengba phangbagi matam lakpa oisanu aikhoi nakhoi gi laman yamna tole COVID-19 naba yabagi chang yamna wangba sahi kanglupta lai haina loriba Biden launa ganba laina asigi matangda US ki khwaidagi expert makok Anthony Fauci na yamna kanna haibadagi hidak asi kapkhibani Fauci asi Biden na January thada office paiba hoba matamda mahaki chief medical advisor oina sukhan khrabani Biden ani suba dose karamba matamda kapkani haiba asengba khangdri ani suba dose kapna ba ihangna sa tawri Jill Suni haina Biden na phongdoki Vice President oina khankhrabi Kamala Harris amasung mapuroiba Doug Imhoff
mathang chayolda hidak kaplagani haina Biden gi transition team gi spokeswoman Jen Psaki na irai numita paumi singda tamki. Vice President Mike Pence amasung Second Lady Karen Pence Surgeon General Jerome Adams ka loinana irai numita paumi singi mamangda hidak si kapki. Pfizer BioNTech ki hidak si emergency oina si nabagi ayaba US Food and Drug Administration FDA na pikhraba matungda hidak si ahenba dose mamang chayolda United States ki mafam kya health worker singda kappa hoki amasung state Yankai District of Columbia amasung Puerto Rico da yenthoki. FDA na Moderna na puthokpa COVID-19 hidak si nabagi ayaba su irai numita piki. United States ta hauzik shuti manungda COVID-19 na ba amasung siba mi gi masing hengalakli. Ningthokaba numit ki numit jungba matung phawbada leibak sida miyoi million taranipan rom laina si nakhre amasung lakh ahum galising taranipan ka chatruk rom sikre. Aroibada Paubilai News Reader gi video yengbiriba khuding pu thagatchari.